Umurebe wa Tayari West Television amazina ni Jacob Nwamanya kandi hano hinyemerire n'ahansharo ya Uganda n'ihanga rya DRC Congo eri kumanywa nke ya Ishasha Border hano ya umurikano ngejo sharo ejire kucingwaho bwa nyuma y'uburwire bwa Ebola ubukanyiro mu ihanga rya Congo kandi ejo kijugweho uri kurura ibyo kweri no mu district ya Kanungu RDC omwami Mwesje Ambrose kana agira ngo ubwiro kongera ko ubwiro mu Kongo ni cumwe ekitumire yakingaho eshareji bituntu tureba nkabe byamagara batiriho buryo umuntu uri kuba yishire ku karye gisharo nbazo mwe baba checkinga harimo kunabengaro ari okucebero butagasebo mbiri ninga temperatures kureba aba bantu abarwana bikano barikwenda kwambuka ninga kwija kureba ba bino bubwiro bukanda bakushangwa bino bubwiro ubu batujana bamanyisa habe byamagara angwa mwe bateka mu karantini kureba uburwiro ubu okubukushana ingo kukwingana mbwe barukugizo kureba okubabasa controllinga indware ya Ebola ibyone babitiro mu nkora izo kurwanisa indware ya Ebola kandi indware ya Ebola negambwa nke ndwara inyise munonga kwisira abantu binji enyuma ho kano mu Kongo kwecha yongera kwita abantu bitatiye gisharo ya Uganda na Kongo arisha shobwa hati icyakinjirweho aha kugezaho kurwanisa uburwire ubu obwa Ebola aha bwa Tayari West ndi Jacob Nwamanya hano yari Ishasha ensharo ya Uganda na Kongo umurikanungo.